Glavne karakteristike performansa su rašireni čaršav na kojem je pisalo "Padaj premijeru, neće ti biti ništa, uhvatit ćemo te u čaršavu" i blok stiropora na čijem je jednom kraju natpisom predstavljen unesrećeni narod, a na drugom vlast. Značenje performansa je predočeno i premijeru Igoru Lukšiću. Sa velikom šumskom šegom prerezali su stiropor, odnosno vezu sa vlašću. Jovo Pejović i Vasilij Miličković, koji su se borili, kako kažu, protiv Mugošine samovolje, počeli su sa raskidanjem te veze. Markuš je ovom prilikom svoj problem iznio premijeru, koji je kazao da radovi nisu počeli jer je uzet na razmatranje njegov slučaj. Markuš je predstavio takozvanu izložbu dijela Mugoše i, kako je kazao, njegovih sponzora. On je kazao da će se ovaj slučaj obraditi i elektronski dostaviti pregovaračima Crne Gore za njeno pristupanje Evropskoj uniji. Istakao je, kako kaže, dokaze gradonačelnikove dvoličnosti. Prvo se predstavljao kao borac za Srbe u 88. i 89. a poslije im ruši crkvu na Pardusu. Dalje, čita spisak. Prvo potpaljuje rat na Dubrovniku, eto ga u publikaciji Rad za mir sa osmijehom. Dvolično se pokazao i kao humanista, kao ljekar, kao ministar zdravlja, dok smo bili blokirani, dok su ljudi umirali bez ljekova, on je natjerao opštinu da kupi neku njegovu zemlju tamo na periferiji. Zanesenjak istorijom, i tu je dvoličnost, Crne Gore, on da bi udostojio tu istoriju, što nikad niko ni u jednom partijskom sistemu nije radio, on je usred parka dvorca kralja Nikole izgradio zgradu za sebe. On je porušio više od 30 najvrednijih dijela 20. vijeka naše, sve zarad svojih saradnika, biznis saradnika. On ruši i svete grobove, bagerima je prekopao Momišićko groblje i naložio se ja uhapsim, iako nima građevinsku dozvolu. On vuče i stanare ove zgrade, ovih zgrada za nos. Utrošio je njihov novac koji su oni platili unazad 2 godine, odnosno vlasnika ovih stanova. I utrošio je taj novac da napravi 2 obilaznice naspram svoje zgrade, kuće na Marzi, gdje nikakvih nema priključenja bočnih. Podgorički arhitekta smatra da je Mugoša uništio crnogorsku istoriju, nazivajući ga doktorom Mengelom, koji je svojim činjenjem izvršio vivo eksperimente nad crnogorskom arhitekturom. Vidno razočarani arhitekta smatra da je došlo vrijeme da vlada padne. U mojoj struci, u građevinarstvu, postoje računi za stabilnost zgrade, međutim postoji zamor materijala. Ako se materijal mnogo opterećuje, i kod manjeg opterećenja on se ruši. U ovom slučaju, kad se narod zamori, ne pada narod, nego vlada.